da sem zdaj v avtu, spakirana imamo vse stvari. Zdaj pa smo vzela vinjetice, še in pa lahko gremo v Avstrijo na avtocesto. Reš to ven, na napačni strani. Take it up, honey. Grem po vinjeto, pa mi tetika reče, imamo vse milke, pa zastopiš, žena je imela gor na counteru tak debelo, 5 različnih milk ali 6. Rekel, le, moram vzeti 1 euro, je rekla, teta me je kar prodala. Vala, moraš milko kupiti, če reš v Avstrijo. Za sladko potovanje je tu milka. Da te bojo najeli, to je to. Najme. Lonely Wolf J, Instagram, Facebook, TikTok, ne Facebooka najme. Ne Facebook. Evo ga, švercamo se Evropsko unijo. Ko si smo v Evropi. Gor oblečite k vam. Gore. Ja, po preparationju za cosplay. Jaz sem že ready, ker sem danes zelo easy, danes sem... Jaz sem danes tudi zelo easy. Sherlock. Actually, sem danes najbolj easy, kaj sem... Ja, ti niti lasulja nimaš. Samo eno... Just these cool boots, bro. Look at this, dude! Like I'm riding horses. Yeehaw! We slay so hard. Wow. Ful izgledaš ridiculous, ko imaš wide angle. Ja? Ja. Slay. To bi lahko ti imel. Oh my god, slay! Paše mi na barvo masko. Ja, res je. Oh, wow! Einen Drachen in Gold von Gamebox. Hi, my name is Vinny. Ausgesehen. I'm a cosplayer. Najdla smo Mastiko, Mijatiko. It has a tongue and teeth. She's ready for Halloween. Kaj pa ti delaš? Če si Blade... O, zdaj za konek zdaj. Gremo jest. Ja, gremo jest, ja. Moram si resetirati preset. Breakfast. Povej kaj si kupila. They're very hard to be found actually. Pa njih na več dobiš. Samo na konvencijah. Ja, zdaj sem ga iz škatle, okej. Bom škatlo shranila. Ja, to je moj. To sem jaz imam vse v škatli. Ja, in pa bom ga dala nazaj noter, če ga bom hotela kdaj prodati, zato da bom lahko hišo kupila z njim. Danes smo še tako malo bolj ne snemamo, zaradi tega, ker se meni ne da, ker me fucking noge bolijo. Ampak jutro pa bomo, jutro imam pa cel scenarij, bom napisala, pa bo so much fun. Bom zdaj actually dala nazaj noter do doma. To so pa vsi ostali actually. The Edric je Aldo in pa Davakin. This was perfect, but this is my greatest Funko I ever got. Poleg Wolverina. Jaz imam danes Wolverina. Wolverino. Pa glih kar sem se z Deadpoolom slikala, tako da je bilo very cute. Grem zdaj to povsati. Običajno strawberry milk, ker bom jaje. Ter gaziran, kar ni dobro, no, ampak... O ja. It is good, ampak taki, ne vem zakaj mi taki snacki meni niso, nikoli tak ne bo. Oh, yeah, that's the one. Oh my god! Nič posebnega. Take it. Bolj prije, Oni nasty kind of spice je, ko te vseče v zadaj. Ne nagaziranega pride na vrh tega. Jaz sem še enega milkija spila. The helmet had to come off, ker je bil too violent. Še meni enega, prosim, nudla, tega. Tekočega. On to kamot je, jaz to ne moram. Vse je bilo dobro, sam tukle pa...
tole to. Oh wow, slay! No, she slays so hard! Slay! Te beige fucking dinozaver strani. Beautiful sewing, beautiful 3D printing, great execution, number one. Goes €1,000. And the audience favorite. A ja baš to mam, oh my god. Moja frizura. To je boljše. Malo je sladek, preče potem. Ja. Ura je malo čez polnoč, Ja. 2. novembra. got- Kaja ima resni dan. I got the gift. And je dobila the gift. You can't see anything right now. But actually you can a Ja? little bit, so not as good as pa na Koliko. This is Alden's wall. Takoj sem prepoznala, da je, I know this, ampak nisem vedela, kaj da fuck je to. Kaj mi nisi povedal, tako da, Ja. thank you so much. Now this. In pol, actually plan je bil, da bi ti jaz jutri dal to on the dance floor in smo ostala doma, ker je Kaja moja glava bolela in je nekaj perfect opportunities. We got snackies, we Oh my got god, drinks. it's Christmas. Lol. Yeah, it's Christmas. And reason je, because you like Christmas, pa sem bil tak like, I'll just take Christmas one, ampak ko sem šel po the paper, sem bil tak like, oh, res niti drugega ni, tak da. I love it. That's pretty much what Yeah. it is. Yeah, that thing is my work. Yeah? I worked on that. The fun thing je bil, da sem actually imel to pod notesami napisano kot the morning bird. It felt fitting to me. I don't know. It's a sword. You Yeah. think that's sword? I think I know what it is, zaradi tega, ker je tematsko s tem. Yeah, I don't know. Check it out and see. Tear it open and see. Oh my god, jaz sem un otrok, ki noče raztrgati papirja in ne. Today I am healing my inner child. Ničla ta Do it! paper. Se boš tako bek vrgla samo. Okay, kaj ga bodo unesli? Oh my god! Ah, yes, I was right! It's a baby now. Yes. This is the best day of my life. Oh my god. They bo dog jealous. I got the dawn breaker. Fuck, kako je to dobro, no! Oh fuck! Ah, jokala bom! How do you like it? Oh no, pozabil sem si namazati, kaj že lubricate my body with the heat resistant oil. Tukaj je, Huk nekje. tukaj je lup. Extra spicy content. You can visit lonelyj.onlyfans.com. Misliš obratno, onlyfans.com/onlyfans. Let's go, we got the ticket for the car. The Hans. Kamor ne moramo, zaradi tega, ker ga vsake 2 koraka nekdo mora slikati. Ja, res je. Look at Wolverine. He's dancing his heart out. Pa se zdi furi, super, furi. Amazing. Just dress up your own lightsaber. That's so cool. Ah, okay. Dobar tek. Hvala. Full safe. Full safe. Nisem dosti snimala, pač res. Jutr bomo pa si res naredila. We have arrived. Oh, we are here. If the chance arrives, you will need to escort me. The gang is back together. Kako ste se imeli? We have a birthday. Our birthday is today. Yay! Happy birthday to us. Happy birthday to us! But not happy birthday to him. No. We don't like him, I'm sorry. You're getting mobbed now. Yeah. Bullied, sorry not mobbed. You're getting bullied now. So let's bully him together. Sergeant Joe, Katja from Studio is reporting to take off.
Alright. When we're in the fight, it's always been my dream. Pokemon, Aha. Danes je zadnji dan, danes sem jaz nek Harry Potter, ne vem kaj. Ja, trenutno Unmasked. unmasked. How would you like to ride home on a real Ne, cowboy? ne. Ne. I got a pack of cold ones. I got a pack of cold ones, And my- my room is out of town, Out all night. out all night, so you can scream my name as loud as you can or like. Need to. Need to. Sugar. Sugar tits. Ne, sem. We're having fun. Zdaj smo šla po kofi, pa gremo noter. Danes moramo več snemati, ker sem si ful preveč na fraju vzela, tako da...